attention TV so be akwaba e de basonsem Tvgh our social media so and name de be so more attention TV so my main can also subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and share Queen Basti Foundation and asama snam video media esomom ene say ene asama betodwa ene say video be e call viral papa bi e bo de ba ye ka say e against child right and human right no post for e ka say wache no na kabia po yeste be kan for fi anto ata and nipa niti na anye ye wrong person ana post for ensa e kan no enchire mu e wo ho yenko jinchire mu mba yo nana tefe die metni akase yenche no nanso efrinura nyina de ya tete ne se o papa no anu obo akwala bi wodua na se wansusu amu akwala no we obatan wo yam du se wim no wo mo se yache no na posi hwe no wo ma che no nti sa story no yo nana hima se de waka no ai sa na ebeto edwa ema ne nsensen so no ebusiafo ne etiefo mutie the mother of all station bi yitane bijona hello no wonya na entie se nyame ni mukure abrantia ne din ede Richard Kofi omo ache no omo ache no omo eche no hemfa omo eche no aka ni nyina me bon ho amane anase bede ho amane to Ghana update for latest news. Station commander no ewo jasikan Chief Inspector William Agra edi enkomo amane sisua onfo na say confirm say eye abranche na otusu se wo bo ne ba no omo ensa asodimo wo mo ekukuom entempa mi wie pepepe na ne mi tu ka hwi ekopie mo ja sekan na nyame ncha de mi kopie mi so na eye regional commander na nkata DCOP Chazama Bansu so ewo ho a woni a police for no eti ehia mi bisa na asem no ho ensensem wo chiremu a omo di amane boni bibia akwa eye police customer for eye maame chief superintendent Grace Akofi no na chese woni ensentwefo ebedi nkita ho ewo asem no minimum abrantie ne de odaso ewo omo ekukuom enti entempa na ne mitu ka mekopie mu ewo aka mikopie mu aka no eye aka ohene a wo ho mekse na opon kecheku na ne nikodi enkomo na nkomodie mu no na ode atumanim se nyamianim nukure ni eye abrantie Richard Kofi a wo esusu se ono na di sa nyamlansem no enye ono ne de hie na nto asem ni esiya enye sa aka krumo na esie sa aka krumo no ono se wo yo hene a wo aka krumo no ode eniema nyina egu akwam abatabata yo ni sa nyamlansem no onzo soso de biarada eni to wonyi se akoba se eye ne dehie Richard Kofi omo ache no eni nti go ba se empo eye regional commander eba ne nchen wo ka the same thing actually say eye wrong person na omo ache no na omo esusu se ono ne di sa nyamransem no eni nti wo tre commander se omo nhwe no omo nye asenu hwehwemu yie so de be ne nim ya omo dehie no omo betumi agya no na wo tre commander so ehye ne bo say Omba na himfo mpanyimfo mienu emra na omo mehwe na omo emmeni abranche se de beya omo asoso ebeto omo aso omo aye atemu enhwehwemu enti yanto anka anko srom prokura anso ye ginegina ho akete ni kromafo ni bi edi nkomo omo ebuafu omo kira omo de hye na omo aba abeche no sabi mprebia sa ono bibia sa otumi enye. Subscribe to Ghana update for latest news. No prokura no enye sa abranche Kofi Richard ono ne bampokura ewo 3 years a wo ye oba na ye pie wo futa yin mumpokura so e kire eye apada no oye bema nimo enye oba ti se Kofi Richard iba enti se eye wrong arrest and say arrest no mo ye ne encheda emfa ekwemu enti na ekoba ne sa enti omo gina ho eti be hu ane se kunkumba jebi na ye abranche Kofi Richard omo ejano omo etrenya menya aduna do yipuma ewokwema esanse hwehwemu ekosunti no ejuada onsanfa no ho emekire eye police station enti na oba ahima na de ekoso ewo eye aka na chese sa na akwa akwi na chese eye wrong person na police for eche na
say a beto if you say omo ensa so nipa nimu ama ne nsunsunso no amanfo boti amanfo enti they say the omo e kanyina say eye video na akọbara say omo ache no omo efoto atrese mpenfo enhwe no mu nyini nyina emfiri system nim. Subscribe to Ghana Update for latest news. Abrantie no omo empata no na sente saa no omo ampata dia omo so ebetu on hofo na mene emranim ni bi so edi nkomo kira wo mrakwa police for amfa eye enkrata ama an confirm nemum omo kan omo anu akeke ne die sempo mbenya bibi agina so ne die ife bia ye nsentwerefo ne bia ye bem na ye hu ekwan a ye betumi afa so ansa me bia brantie omo etumi ama mpatadie bia na so motumi adwudwu na koma na so mo adwane ne kra bia omo etumi aye enti mame eye abrantie Richard Kofi a omo eche no ewo eye aka no enye ono ne di sa ukasam na so ye sa nyambransam no chembo kra no numbo kra ne di no owusu esa esoso eninti enye aka na sa asem ni esiye wodi owusu ba eche na ka mebisa se na ne de na ma ye kofa no edin no na ese ana obi na wokoma positetefu wa as wakodi ntro wanka ne yi anche oba ma edin no na esomo omo etire mu a nipa na wodi sa nyamena nsa won susu ni din ede eye Richard Kofi bibi na abrantie susu ni din de Richard Kofi owusu na kamea ete obi afrefi eye akahwa na odi report no ko de ema eye jati kan police fo na ekosi eye headquarters na headquarters susu ede instruction ema ya CID for no ema ho ye ha mo eko akahwa omo ekwochire sa abrantie entina omo eka ko wiane tem a police. Subscribe to Ghana Update for latest news. Ani sani na abranti ono pen ho asem omo ebechi no enu ammo ni din enmani ya na so munyine nkire ente sa pa dia omo nananom ewo abosom ewo mpanimfuo ewo fie so ombenye dwom betumi de enti enmani ya nkopem se duada ne besi a eye abranti Richard Kofi ebesade no ho akwakwakire a police for no a police for emra bontin emmo ni akura obo eye omo di sie din enkyere mo na ekwan bi omo de ne befa so no so omo atumi ede no afa so sede be ya bibia betumi awie peye esanse omo de sie no amanfo agun ho fi ankasa nti yenche papa no a wo ye saade no yenkoso amwa police na omo hu ni pakro yebesi bia ba keso me dwini hu Shatawale adeso wuntimio bani da sanimi namanda la samenda Shatawale bizari namanda ana nem de nsem na ebisi makwa me das